پشتی 3 ساڵە ناکۆکی هەولێر و بەخدا لە هەفکردن ji bo danana rêveberîka hevbeş ji bo Şingalê û hemû hêz biçine derê ji nava Şingal bi tinê polîsên ser bi Iraqê ve û Sipayê Iraqê ew ê bimîne. Heger ew hêz neçine derê li nava civînê de hate behezkirin, qonaxayekê ew ê mûçê wan bibirin. Beşikî ji heşda şeعبî û yekînên berxwedana Şingalê ye beşa û desteya Serokhozên Şingal li konferansekî de nerazîbûna xwe dane diyarkirin. بسدا مؤتمرات بسدا قشتنيك جهات چه بغداد وچه اربيل هتانه خلق شنغالي إرادة شنغالي نبرينا خلق شنغالي نكني طرفك حوار وقتي أمننا طرفك المعادلة ده وقتي أمننا طرفك حواري ده وقتي تنسيقك مشترك مرة نبي أكيد ما رافضين ومقبول جناك پشتی 16 اکتۆبرê هەشدا شەعبî دوو rêveberî Nahya û qaymaqaymik ji bo Şingal danan. Wan rêveberiya jî derbarê rêkeftina ji bo Şingal hatiye dayîn bۆ çûna xwe heye. براحت یک جی نکاری نوان قوانینات بري سي هشت بسر ملتي شنغال دا بمشينه المفروض هر دو جهاتا جینوساید ازدیا قبول کر با هتا نوها مخابن صد مخابن گلک دولت اوروپی جینوساید ازدیا قبول کر پارلمانی وان نه پارلمانی حکومت عراقی قبول کریا ابسری مهاتی جینوساید و نه حکومت اقلیم کردستانی کی شردو کا قبول نہ کریا و نه ریز و احترام الخلق ازدی گرتن و نه شهید دوان گرتن نه گوتن پیوا خلق شنگال ہے میں پیوا خلق شنگال بن امیر شنگال بریار کے دن افتش نای قبول کرن نه از قبولت کم کاز مواطنه کی ازدی و نه خلق ازدی الفر قبولت کا و نه چای شنگالی قبولت کا و نه کبری چای شنگالی قبولت کا برپرسی هێزا پاراستنای زیدخان لەگەل وێکێ بوو بەریا 3 ساڵایە حکوومەتە عێراقی لەگەل حکوومەتە هەرێما کوردستانی ئەف بریار ji bo Şingal danaba ji ber ku xelkê wê îpêdivî kargerîka xwe cihî bû. بشي 2017 جي هر وهن كي او اداره شرعيتك نبويا اداره حكومه عراقي هكذا جي تعامل بيرناكر جبر وينا اداره قال كي مهمه جو افرو اداره شنغار بيت دانين بتنسيق واتفاق النقابين حكومه هرما كردستان وبغداد جبر وينا تنسيق عسكري قال كي مهمه وقرا قوات بيشمرقه ضمن التنسيق اذا قال كي مهمه بس مهمتر او جو افرو حماية داخلي باجارة إزديا إش خلق إزديا وخلق شنغاري لگوري آمارين برپرسي هيزا أولكاريا عراقي السنوري قضاء شنغال أو كسين شكل دستي واند دبن الگور آمارين گشتي نيزيكي 15,000 كسان دبن هفت هيزي شكل دستي واند لشنغال هنا پشتی حکومت عراقی لگل حکومت هرما کردستانی گهاینه وی ریکفتنی دوید او هیز همو شنگال چول بکن بشک جوان هیزا آماده نینن گروپانی چول بکن او بشکی مزنج خلقی وی دوری دبیجه افسی سالن چارنویسی ما حلاویستی مایا تحسین قاسم روداو Şingal.